CHANCHINTHA MEICHHER INTIAMNA RAMTINA NAMTIN ZIRTIRA SIAMIN DINGLAM VEILAM PEIKHAI RUAL TAKIN O CHANCHINTHA MEICHHER INTIAMNA Rhyme and Reason Project YouTube channel kan lo lom le veka cheu CHANCHINTHA MEICHHER ding le VEI episode pathumna kan lo tran le don ta a pathian min hruaina awangin lom thu kan soi ma sabera tin episode 1 le 2 lama supporter langzong zongte in puina in mi support na lom thu kan missionary te mingin kan soi ngal bok ani he hun kan tran ma hian episode 2 lama support ron lu dan trong try na le sum le pai ron lu dan in ngai thazok teang ole CHANCHINTHA MEICHHER ding le VEI episode ni na kan man zo ta ka khan pathianin ami te thin lu ana thoka thil phalna le aram ta na ipe na chi sang kan mu le alo mom le mai he kan mission director city niron telpui le report peturin zona kan zo ta ngam chang le zel sela i veilam intiamna kan tiang tran puitute heng za e kan mu kha episode 2 veilam pang intiamna hi randu thi form somlok perlok randu avan lo ani le trong trai tura intiam te an trong trai ni an intiam zat zong song bel khom kho exam nge ni le theita trong trai kun tur an intiam ni kha bel khomin ni sang ruk le som ni sang ruk le avan lo pathian ramtan he tiam zat ni zat kan trong trai chuan pathian na thok nge yang ani le one time support kan tiang chung khatata tran puina pek zong khaing za nge ni min le them one time grant kan ti khat ron lu zong hi awai in cheng sing sari sang ni zali somriat cheng sing sari sang ni zali somriat le mai awam thi le ani le poi mo mei thattina pek thin turang regular support kan ti kha i athatin le akum bia chutin exam nge lo lu min le them regular support ron lu thi athabi in thatin cheng sing ni sang thum zat ni aniat kha thatin ron lut tur khan athabi in chuan kum khate ron lut tur hi cheng noi ni sing sari sangria jani lo mo mai hi regular support bi ka hian episode 1 kan khuma i adang zo hian kan zat lo dewa episode 3 hian i aron khum vek thengem ti kha kan ro lom le se ani le i chanpuin aron lut aveilam te min kha kan mu themo te reng mei elo en hawang hey an min aron la city in vai hianin kan thiat suak lo mai nga in zawai ni alom tu kan soi tak mewa lalpan mal som vek chero se amasai in pathian chunga le rhyme and reason te chunga lom thu ka soi du a ding le VEI CHANCHINTHA MEICHHER episode a kalo lang ve ringo thi amak ka ti a ni ma sela he program kal tlang hian karong bol na te takte hi pathianin min shiat puya min ngai sakani ti athara min mu tir tu amin ti chak thar tu ani a kalom tak mewa tin rong bol na ko nga min tho pui tura trong trai le thil pe ka tran la tura ron pen chok zong te po in zawai chunga lom thu ka soya veni thenga rong bol na kal zen tura in thil pek lo thleng te hi alom thu pathian ne na athara min soi tir tu pathian rin om zia min mu tir tu min te chak thar tu ani a kalom tak mebe lalpan ale tam takin mal som che uro se ke hi pulal than puya kania South Tripura missionary in ka ma Rhymes and Reason YouTube channel kaltlangin kan mamo te biak ng sang kan mamo zia te kan han soi ho ani khami kaltlanga thei tok chu akan biak in sakna ta na sumle pai min petu te zong chunga khan kaloma sumle pai engemaw zat mai kan han tonga kan lom tak met mewani tin min lo trong trai puya
kan ta na min lo tong trai sak tu te ko ran ho nge na ta na te biakin kan nei thei na ta na te min lo tong trai sak tu zong zong te chunga khan kan lom tak me wa ke ma ni po kan sak pha biakin po he kan bo sai me ka chutiang ang chuan kan omani a tin thanem ngai taka rongbol na kong zau zo ngai to a rhymes and reason YouTube channel tiang hun an han bo sai te kaloma ale tam takin he YouTube channel hi pathian in mal som zel ro se Rhyme and Reason Project CHANCHINTHA MEICHHER dingle VEI lalpan malasom tak zeta chu amal som na chu ke chanem lo tak chu lalparam zau na ke pen chuaki min ti phur thar tu le min chou thar tu ania amasa in lalparo pui berro se kabei sei aina sale kalashian ngai miak lo mi ten lalpatan tian ron pen chuaka trong trai le sum manga min support tu te chunga hian voina hian lalpa mingin lom thu ka soi du a that siat deu le chau ngoi chang po in min norkal tu min ti phur thar tu heng min trong trai pui tu te le chanem ngai ta ka sum le pa ya min ron support tu the in ni chiang lu tu ka lalpa mingin in ne na lom thu ka ron soi du ani he CHANCHINTHA MEICHHER ding le vei clear tu te le he project ki lalpan mal som zel sila rongbol du tu an lo pin chu ale zel na tu ratan he channel hi lalpan mal som zel ro se ti in voin ni hian ka trong trai na po ani kalome ole tuna chon episode 3 kan tran chho tak tak don tonga kan soyang khanin episode ina hian consultant dom tu kan nei thina rhyme and reason project atangin puma fela ani thin kha puma fela lomom hle me admission advisor reverend lalhun thara pastoral hun thara ani hi kan she dan tur chuan mission sinat mission waya hian thoka chandigarh hian tuna hian pastor ania tuna kan program nen poitain me hop me ya advice thatak takaman hena tang hian kan dong thin boka chunga lom thu kan soi tak meu ani ole tuna chuan episode 3 a missionary ron lang masaber tu te in som chun zom don ang kan missionary masaber ten lo langa le so krista mingin se bai kan book chau ole self introduction han nei chau ta chau le coming to lala ni a hey kabula thu hi kan nu zote ani a geini rongbol dan hi Bible College zirtirna na thok kan nia chuan fa pani kan neya tuna hian dun Bible College deradun hian kan thoka deradun khwa hian chuan in mission rongbol na le rongbol dan tlang pui khamin shil them kan rongbol dan tlang pui khachu hey zirtirna na ania Bible School Bible College student ho kan zirtira chuan in khom na te kan nei puya chuan an ma ni mentoring le counseling ti te hi kan ti tlang pui nia ma se a main khachu teaching kha ani ber chuan kan student te hi India ram rang local atlang puin helai North India te hin tamta andar zaw Orissa ti te helai Uttarakhand rang te Punjab Haryana ania tin notice atang te le Nepal atang te pon kan nei nuala tiang chuan no rang local zirlai kan neya chuan zanina hian an ma ni ayo in ke ni nu pa hi kan lo thu ve top mai ni ani tak chu engponi se alomom khop me pulal le episode te mi mal takin kan soi ve lok nga dun Bible College kan tlo to kan channel apok han kan ron tilang to kan soyang khan an zirlai ta hi tunaron soyang khan 70% hi Christian ni lo tun ma tang Christian ingai reng lo Christian ron in lette ania har sat na tam takan tok thina chuwang chon puyan ngai em ani ole tuna chon dom tu lampang kan somonga puma fela le pastor hun thara puma fela kan som pasange le amasain pula le episode te chibai ule anni nu pa hi ke ni po
rong kan bol puito te an lo nia ko ran khata te kan loi thina lum te pon ti leng hle mai tin an rong bol na hi ro pui ke ti le a zirtir lampang ania isua krista po kha le om lai khan zirtir tu tin an ko thina ti per ka zirtir ania chu an la chom nung zel ni te hian kan sia lo mom hle ni kan hriat chian chak le midang te pon hre se kan ti chu in zirtir ho khata bible school rong kal te kha eng ang mi ngen nia eng ang background ngen nia tin an chung ko din hun te mi mal din hun te tin an zir chua nu khan eng tia kal chho turin nge eng zirtir ti vel te kha kan hrichian cha ka min hril themo atam zo ki chu enge Christiana ron in pe chop ang background khatiang ang nei lo kha an ni ta a Sunday school te po kal ngai lo athen hi chu Christian family tang ron kal po tam takan oma athen hi chu an nu te hi enge rin na ke chuan an ring ve me a an pa te hi ring lo te tin zul in ti te tin atlang puin enge hei ram nei lawa ai farm mo midang ne te a in tho ti te anita chuanin chumle pa ya po an harsa tin chung kon chim ma po khanin aboi thak ve khop meya Christiana te missionary te le pastor te an khwa te an lo watlo ta khan an ni kha an lo piang thar ta a ti chuan pathian thu zirchak na ten nei ta ni ta chuan a then chu an nu le pa te pon nge anu le pa te mei ni lawan chung te pon ka phuna chuan anun na kalang ti hial te pon an lo soi atyang te khanin then khat te tin an ni ho hi nge anu le pa te hian puja hin lati sakna sa ni chu nge an ma ni a heng enge mo chen hi chu encourage an nga ya hei nge tharau swalina ti buai ang deuh hlek te po hi ti hian an om chho ka kan kum malama kan lo experience ania tu na hi chuan amuna takhian an om lawa ma ro chu an ma ni ang puja ti ten mo chiang ani le ti chuan Christian background na tangaron zer kan hria thiam pa ngai ang nge theological college a pathian thu zera kan tiang chin ta a tin piang thar ten local ta apik takin piang thar te kha anzir chua zo khan eng ti turing nge in han fuya in han kai shoi thin ti lai taka chanchin thril zui zel turing nge eng tin nge ti lai taka kan thachak mai meya atlang puin heng kan zirlai te hi an pastor le an missionary te na an ron tran pui an ni wang hia atlang puin an ni hi chu an missionary le an pastor te bulan thokang photana a feel a thok tur khan keni pon kan encourage an ni po hi an in prepare ve khami tur khan atam jok hi chu ole hello ome tuna kan advisor som ve pula le bizo te li swa Krista mingin chi bai ka buk chewa an ming chiang taka kan lam non le na chan po oma chu ni kum khan bialin khom pui deradun pastor bialin ne ya khan in khom pui na pun tur kan nei lo lai le kan mangang em kan zon ko lai in an ni hian tlom takin min lo boi puya chu tiang am chuan khilaya ring tu har sat na tok tele ro man na kan han siam poa pathian in man ro min pek ten ni wang hianin an du em ma ka voi khat mu na ni zanin hi kalom em ma chulai chu nge ni kan pin poi lom thu kan sei nga la ti chuan tu na kan zir lai tran pui ngai ke ta na in lo thut na hian tu na tran pui ngai zir lai te kha eng tiang in nge he channel kal tang hian lo thir tu te hian an tran pui thayang ti lai a kha hri ta cha kom khop maya khalai te kha kan zo ta nge hemi kan zirlai te hi abik takin zan ina kan ron thut chwa pui te pani hi pakhathi Punjab lamami ni a pakhathi Haryana chuan an pani ni hian an pa te hi ringlo mian la ni a chu wang chuanin covid po ni se an ina om kha nuaman tilawa chung
kwa tang pon I trong kam moi lo tak tak te an lo dong thina kha wang khan shoman ti wangin an di la helai huna hanin an ni pani bi khi chu I college han tu na po hian online ala ni nangin an omrenga an ni hi an pastor te ne na thok tura ruaman an ni ve a an pastor te ve hian I enge I rongbol pui an du wangin an zo huna hianin chu an pastor te ne na tho nun an tum phota an ni hi hei pocket money kan tiang chi hi an nei lo ta a I nu le pa tang ten engma I han mu turan nei lo wangin a changin ai anin hloa ne tiang chuan an tia maro chu zir lai ten ni wangin I ati reng thei bik lawa han tran pui thei ni se ni pon lo tong trai ve na sa hemi tur kan tong trai san ti ve intin nge I khatiang zong ha kan tran pui thei chuan I khan Ron din pui ber ne mo kan Achiang le mai ti kan mama ikuta kalan le ta pizo te tin rong bol na lu ka ti tak zat tun hai tak maya nu berin cancer ani ti in sha choka ani le khati chung khan I suwa hi tunge ani iti la li suwa hi engkim mai hi amanen chuan aro puya kan zin kong ko har taka hian lungoi chang oma selari suan en chuan engkim aro puya boinia po hian ama aming fak lo chu ti tur kan nei chuang lawa lom thu kan soi thina la li suwa hi ya aro puya anung zui tla kania rin ngam pathiana nia engkim ani a Nali suwa hi nei tla kani amen kan lo me nia ti zong hianin kan kalpui chonge ola to na chuan zona kan zo du chu in rong bo zel na tan hian enge chakzo ka rong in bol theina turin enge in mamo tong try na in mo sum le pai chu chang mo tu nai ran sei zul zui khan enge in mamo te min ha shil ta chawle ka sung mi lawin tong try na hi kan mamo em a ne na pon chu angai kan ti a chuanin heng kan thil tor zong te hi lalparo puinan lo ni zel sela aram zau lo zau zel sela ti in chuan na sataka in tong trai puina kan dila damna tin chumi ba ka chuan ke ni nu pa ina hemi kan student te kan pui na kan ron dil ba ka hian he kan Bullock State Haryana hi kan ve em boka chuta chuan na sataka tun kuma hian thei topa khulai mun khu kan theng anga hi rongbol na tran kan du'a tiang chuan khulai mun Haryana tanga student tur te kan zonga khulai missionary te nen te kanin be pop toa a thei anga khulaya khuana tam theng ber missionary tura no pangte kan student te buat sei hi kan duwa khulai mun khu chumi tan po chuan tong try na min lo thru zuir zel ulti kha kan ron request alo mame ole tuna chuanin kan consultant te ka som chole ngal nga puma flan ron tran se enge tuna mamo na ron soi te le thil dang o an ma ni thil vision aron soi tang te khan a comment ze longai thang lo mom le me mi po khoya thil pathum lek kan soyanga tran pui tu turte rilru felta kan lo insiam thainan a pakhat na chuanin pula le pizo te rong bol na azirti lampang hi poi mo hle min in gria poi mo pati me mage ma hian mi mal takin isuakal dan po khania tin khitlaya ko ran phun het tur hianin hetiang lama pathian thoril taka inkal pui hi ngai ni a hindu lampang te in zirtirna le thil dangan nei thasi a chu vai ni hi pathian ram thil tak meu tam takin na kan hre thiam dan ni lo ma se poimo tak ani ti kha ama sain kan sai do a tin an ma ni hi episode te chanchin ngen hre a tun ka cholok khana cancer ni ti doctor in hre tira chu wangin
an ma ni hi ti chak trong trai na tin asum lampang pon na hetian te chu in kol man te tam thei le a chung awang chuan in trong trai na le sum fai po an mo hleng gria tin an ma ni hi kan ngai san em em pathum na ani ang chung zong chu da bovin an student pani te mani in kol na tur nei lo chung ten an tui thara christian ani wang an tui thar kha kanon din pui zo ke an latia i so ze hi lang mai gria chu wang chuan a student nanon din pui chung ten an tui thar to po chu tran pui ila tin an mani pani po hi tran pui bok amu ti kha i taron rot top dua an rong bol na thabok an mani in an mo bok tin ai ma chop te kha state danga kai ten la tuma i pathian in vision a pe zela i chuwangin sumwanga an pen tur amo an thlen tur amo thlen lo hi ka lau hle a tong trai na nen sum ne ni tang angu ti ha kan sai tu ni lo mo me kan advisor pastor hun thara thule langa thle ngalang o pizote nat nakha tu na khan mama na soi khan ka rechia ka ril ru khoi khok maya rongbol tu te tur na rongbol tu te phur ri thi rongbol tu te chuan kan thriat puya na lo tong trai pui zelang chu ti kha ka ril ruwa aron lang lian na chu wang kan soi ma sadu punga fela khan ka soi tum chu ron sai ka ria lali suwa krista khan cross a khan adam na di lawa midang tetan ai dam na te dam na di la zaina hianin na chungin mani ta na ron ding chuak lovin midang tetan an ron ding chuaka kei chuan kadam chunga ka testimony soi ve to tura kat delam katia chu thutluk na po kasiama aro pui ka ti mani chulai chu kan soi wa tin chu ni piala ma chuanin helaya ringtu ni harsat zia hi amuna kan omahai no tin dia chon punjab hi aral mong em maya mase haryana te uttarakhand te chu i pui takani tin kan soyang atong kam man hi moi lo mai thaya rongbol na chuan i arab thak zokani chu tiang ang muna chuan thane mai takin nat na nen mi ten rongon bola thir tu du tak tun tuma hianin i trong trai na kan ron ngen puyani tin nat na nei te ta na rin na in kaloding venge ti ni chuan kha kha chu pathian in ka ni se tin tu na hian ring thar tran pui tu le bel tu po nei lo ma chuan tu po nei lo ten i tran pui na le trong trai na ma kan ni i la ya kha ka comment back te chu ni se pula la le episode te te kan van lom em chanchin thamei cher ding le veya in ron participate shim hi kan lom top pani rhyme and reason project chuan in kalzel tura lali so krista mingin du sakna kan hlan so in chunga lom thu kan sei ni in rong bol na ro pui kan tia in ma chop ro pui kan tia in kal tlang ro kan tor pui cheu ni chutiang takan ye wang chuan rhyme and reason mingin chum lo chat lo kan lo tong trai pui don chewa chu ba ka chuan a sum fa in cheng sang chumin kan lo tang venga in mizo India rama football khel thiam la tak mai national team ma potel a ming hi soi phal lawa chumi ming chuan cheng sang li kan lam po ka chewa tin nurse dom tak mai kan nei po ka dali hen ani po ming soi phal lawa chumi ming chuan cheng sang khat bok avain sang thum sang li sang khat avai chu ding zang ni ta sang riat kan hlan phot a cheu tin lo en tu te po an nu pa hian tong China lama le sum fai lama lo tang ve turin an nu patan hian katina sum fai lo tang ve turin tong China lo tang ve turin kan som le bo ka cheu kan lo me hin tong bon na lo tang pui za cheu se tun episode ron lang kan missionary te hi tong China in emo sum fai in emo pui ve itumem he video description a hian intiamna online form oma chu click hongla iril ruwa pathianin na athodan angzelin chanpuina iphak angto khanin tiam ve ta che form kan fill up zo hian rhyme and reason project lamin atulangin anron bo zuyang kan soi to angin
koshana tholom kan tho sa potpeng lovin intiamna thar kan siam sham donya ole tuna chuanin kan missionary panhina kan som chole ngalang ole nupa haron lang le ta tuna hen alom om khop mai or self introduction te tin in rong bon na feel changchang te pokha min han shil ngal ta chau khongain coming biak kimania chanten biaki pomin tichina kan pa thang boy anya thang apo tina ko thei thowa chun fapa pakhat kan neya kumnga miania lian evan kanti. Yeah, we are at the moment working in North India. Maybe it's better we will not share the location for our safety. So we are actually already in the mission for 7 years now. Oh, we are from Manipur. I'm from Imphal, and Byakim is from Lamka. Yeah. Alom ome kumsari chung hey mission nan thok to a tunan so yang khanin kan consultant te kan som le ngalang kimi le thang boy thanga ne chibai kan book chawa rhyming reason in minun lang thaya tin in omnate so erem lawa security reason wangin tiang to poha kan thriama in soi thei ang in rung boldan tell us something about your mission. Just keep the sensitive information to you, right? But we would like to hear about your mission, your vision, and maybe a little bit about how you're going about proclaiming the gospel, right? In soi du lo khat soi lo mai ta ula en tu ta pon kan thiam vek anga in soi du china khan ria se binti apoi mo chin ani chu kha no shik ta che utro Kan soyang khan mun sensitive takani wangin chanchin tra chu hetia free dewa han soi pop the ani lawa kan nunda na thei to ken iswa lantir kan tuma chun chante kan siama chan thatak jinga chu ka soi thei tho kan soi thei tho ani le in omnu te khamo rongin bol na kha eng ang sa khong en ni tin soi them like who are the natives Hindu ani ani le tu na ya mo in lo rong bol to na te ring thar te in name ti te tin eng tin ni nen kol underground church tin kal pu mi ti kha kan cha boka ring thar chu kum sari sungyan pakhat kan nei jama chu kini kan kaldan han conversion ti theina ang tur om mya lowa kalkan tuma chuwang chun Hindu an ni ve thowa mo englo he an culture engma thlak sakan tum lowa Hindu an ni ve thowa ma se iswan zui kan ti towa Christian kan ti lowa tian house fellowship wel kan ne church angkha ti kan tum lo friendship alo me ani le kan advisor ka so mo ya Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm really glad that Almighty God has prepared a very good platform tonight for all of us. Yes. Christian witnessing is a very, very challenging task these days because evangelism in the means of preaching and teaching has become very difficult in the part where you are doing mission. So witnessing is very, very important. So in that, what is your current or what is your sudden immediate plan which you are planning for 6 to 12 months? Because it's very, very important to have a mission plan in a Christian witnessing mission, because if we don't have any focus, then there is a diversity of opportunity to do mission, and which really diverted our mission also. So do you have any focus for within these 6 to 12 months in your Christian witnessing type of evangelism? Yeah, we do have a few plans. Like in
2 or 3 months from now, we will be running a carpentry ministry where all carpentry school, so which we will invite all the believers also who are interested in carpentry, and also the locals, the non-believers, and this will be about 2 months of, but after that we from maybe 4 or 5 months after, we will be running a DTS, discipleship training school, which will be focusing the older people like 30 plus, and we will be reaching out to the students. So based on it will be like 6-month course, and then 3 months would be a lecture, and then the rest will be like outreach. So we will be reaching out with the students. Prayer le intercession trip po nei kan tuma kan focus people group na district zonga on a regular basis mo prayer trip nei kan tum. Yeah, thank you so much for sharing us your the overview of your mission focus, because it's very important to have this kind of mission focus. So yeah, I think it is very important. So I will give over the time to our host, Mama, again. It's very important. Their vision is good, and they have a very definite focus also. So I think I wish you luck for your future mission also. Yeah, thank you. Thank you. Putang boile pikimite lomom lemi miron tel saka inrong bol zel na atan hian enge in mamo chakzok inrong bol theina turin sum lama ani mo tin enge trong traina lama ani mo. Apakhan na trong traina chukan mamo lu tuka achan chu in sha tangin sakwa chaktak nei nam anya a spirit kan ti mayang mo a spirit chaklu tukha he a influence ana salia maya chu trong China lovin ne rola ni long trong China kan ma modu tu chun financial need po kan ne ya house rent ka sangkwan ya and yeah, house rent is about 9,000, and yeah, we also need a 4-wheeler just for us to travel all the way to different districts where we are focusing as tribal people. So we have been actually praying for the car for the past 4 or 5 years. So actually we were also processing, but due to these COVID things and all, then we have to use up all our savings and all. So yeah. Okay. Along ome ole tuna chuanin kan consultant te kan somzui le ngalang putang boy le pikimitan an momo aron sei tangkhan enge an comment an thule hate ngai chang le halte pungwa fel ka som le hale. Thank you so much for being here, Thang Boy and Kim. Hey, an rong bol na te tu na hang ngai tha thil sensitive tam tak oma ven pui an ngaya chu wai tam tak po kan soi thelo ngatin kan hei trong lam nga po an ni tin man an dil fam zo trong te kan longai tha thiam ka be se ya amai ro chu thil pathum han se le tai la thome apakhat na chuan an rong bol na hianin hei asaya shil chiam lampang nilawin a witness engtin ye Christian chu an omang ti mi te mutir top ang hi nia heng tiang hi hei tun lai BJP shang lai vel chuan rong bol dan tur om tak po ami reng boka khang kha an ti ni hau tak le chu tiang chuan mi te ne na in khoma khang tiang in chi ya khang ai ve chu tiang tur chuan carpentry workshop pot sai ka tiang kal pui khat tuma chu poisa mamo te tamanga tin tong China mamo atina pani na chuan kan traffic lo mai the Mizoram lam tang chuan Hindu ho zinga rongbol tak tak hi ram hoi na hian chiapia
na sa thelo to ni an mani po khat an soi view lo ni chin kan kom ma sak zok te zok te po khan ni thawa ram hoi in ma chho da reng mai ni khang tiang khan ya to wain tong try na lo tran pui kha an mo mole me matin a pathum na chuan an soi ta kan khan motor ten lo to na lo rei to a tin thatin ren sang kwa lo ni po ka khang kha phu kan a vai kan tum thelo ni pon engamo zat kha kan lo tum thei chan ho pui viang ti kan ring bokatin an rong bol da ni film takin strategy to me don me an ya moi tak che ati chi ha an ya kha khang tia ati chi rong bol na lo tel ve po kha thil thatak ani om boke pastor hontara an rong bol da na hi kan soi do chu Christian witnessing hi tunlai mission a chuan an ngai pon mo mission le evangelism a chuan nun pui tur pathian thu kha ataka van nun so pui na khania ma sengun taka an ti tanga kan ngai thak thei a kan riat thei tur chu lo lam ta chu ei hi ni a witnessing an tit chung khan evangelism direct evangelism ti theina kong an zong ngalani kha core stand siam do na kha direct evangelism kan ti theina kong kha ni ngal boka tin carpentry tiang chi te kha ngam chi kha apoi mo mai chu clear tu te khan kan ngai tu na kha lo phir palang ti ka lawa chu ta chuan khatian nun pui ringot te kha chu har salai ne pat ki mai theya har sal tu ka chu mi nu a chuan direct evangelism a khan lu len tu mani chulai chu khamik lu ka khan chan pui tu kan lo ni ve the ni ti lai kha zai na hianin kan soi du khalai a khan kan lo chan pui ve the kan lo dom ve the ni ti lai kan soi wa apoi mo mai khalai a kha hemi in a chen chong ka the thiam lo thina uan chuak vok tura lom au vok a shil vok mai tura lom te kan han ti ko ta ma se helama hi chuan fing takin nunglama mit nei ang kara oma khatiang anga rule anga finga thuro anga nun nema an om kha anga yani chulai chu mi rong bol na chuan delve turin thir tu du tak tun tuma hian kan som che ron pui turin kan som chewani tilai kha ka comment thei chu ni sela ti a challenging khop mai tin kan khar nge kan dom tu te pathi kan van lom thin em puthang boy le pikimi te in kalzel tura aliso krista mingin du sakna kan hlan chewa rhyme and reason project chuan in thil tum te nia iron soi thea tin zan tun truma te po takin ni chin pon puma felan soi to ni tin in trong man kha ani lem lo boka ema seron ti shama along om khop mai ngai thak pon om khop mai in kalzel tura duk sakna kan hlan chewa. All right, Thangbo and Kim, thank you for being here, and you're not going to leave empty-handed. We're going to pray for you unceasingly. First of all, right? Always remember that we'll strengthen each other through prayers, and on top of that, from Rhyme and Reason Project, we are happy to give you a love gift, a small token of love of 2,000 rupees. And also there's a very famous footballer, Mizo footballer who plays for the Indian national team. He also prefers not to be named. From him, you're going to get 3,000 rupees as well. And we have a very loving nurse in AIMS. She also prefers to remain unnamed. She's also going to give you 1,000 rupees. So altogether, just on the outset, you're gonna be getting a love gift of 6,000 rupees, and it will be up to our viewers to help you more. All right, continue the good work, and we'll be praying for you. Thank you so much. We really appreciate what you guys are doing, and we will continue to pray for you guys also, so that God's kingdoms will be extended through you guys. Thank you so much. Tun episode ron lang kan missionary te hi trong China in emo sum fain emo puive itumem he video description a hian intiamna online form oma chu click hongla iril ruwa pathianin na athodan angzelin chanpuina iphak angto khanin tiam vet che form kan fill up zo hian Rhyme and Reason project lamin atulangin anron bo zuyang kan soi to angin
ko shana tholom kan tho sa potpeng lovin intiamna thar kan siam sham donya kan missionary pathumna lu chole nga lang ole hei tu na chan tlangwala ron langa o self introduction te han nei chota la tin in rong bol na fil chungchang te po thaw me a kaming chu lal ram muana ania tuna hianin aizol chinga venga hian kan kho sammeka chuanin tuna hianin gauhati city harvest church sa hianin kan ka thokani kai hi football coaching angin ka kala tuna hian hemi kan rong bol nan hoi hian club kan din ve topa chumia chuanin coach angin ka oma chuanin thalai ho hi coaching ka pethina ni tin hian ka pethina chuanin ni lai ni a hianin bible study kan nei ho thin boka chuanin sunday a hianin fellowship kan nei ho thin boka ti chuanin achang hian enge mupui mo lutuk te om lawa ka han hun ka han nei deuh hianin thingtlanga te mo kholaya te mo football han tui ve deuh na chu hei tlema zong te skill te kan lo nei ve dewa kholaya ten football dei ka kenga ten kholaya te hianin no pang mu turang chi te thalai te mu turang zong te hian football de skill se kan so ve thina ni chu ti chuanin thalai ho an lo phura an lo kal khom ta tia khanin enge pathian thu te ka lo shil thina kha tia khan enge alo thakop mai thalai ho hi nan hian football hi pathian hian alo pang kai thai thiam khop mai ti hi tu hnu hian enge ka mu chho alo mo ka ti khop mai kai ma po ani tak chu kumenzangi om to kha kumenzangi om to kha go hatia tak hi chon kum khat thi ko om tling trep to ma se go hatia ko ma hian in hun danga rong bolin ko om to thawa khat chu tiang vel chon ko ani chu thil pakhat zo lok chakadu kan consultant te ronland main football ithiam itui tuna poi rong bol nan football ani boka coach ni tuna hian hemi ma hian professional club in an som to che antia hi dikem ka khelai khan ISL hi la om lo sim ta chumi chuanin north east a club thabera kan ngai thin silong la zonga tan hian ka khel thina chuanin ISL te lo om chawa football kha kai khan ka chol san ve deu ngal bok nen khanin professional club kan ti ISL club te I league ka te po so som na chu kala dong ve nual mai football mang thau chuan rong ball in ke pen ta awalo so tiang chu ni mai min ti phur khop mai ro pin he mai ola tana chan kan dom tu consultant te kan hi ka so manga puma felan hunan manga se thau me muana alom om ti tu te han kan lo shet tan mai i muana hi om na karan ten han nei lo ti hian po na street light noya han thutania a thale ni tin ameli eng to ka karan om chon kha ka lo shobok do mi chon i rong bol dan te tin i pathian na shoi chho dan te ro pui ka tia tin in rong bol dan tur te tun la ya no pon ngai san hei eng tin nge kan tiang attention han lak dan te tin ti khanin hei chanchin tha chu i community forming ani te kan tia chu om zia chu tui in angkal khom mo hang thian khanin football hang in titania in rong bol na ma sain tha ka ti hle long ka tia ani le mona i rong bol da kha ka hriat chian char zo tak mai ni a thlir tu te pan hriat chian char karinga i engtin nge mi te in koi khom vela tin anon kal that changin engzang nge lo kala tin i rong bol to na te engtin nge isua in shoi football tangin engtin in shoi lu vel dan kha entir na te ne na mo min soi chian sak thai chon kan lom bia wang ni hei pathian zara mi han shoi khom hi lo nuam khop mai football ka lang hian tuna hianin mi som thum som level hi local du hin om renga ma se kai mani hian han en kol kha tiang ho zong kha ka en kol vek seng lo ni chu wang chun ka en kol zo tok tur som level ka selecta kha tiang zong ka en kol thai tur ang chin tlema discipline tha le enge mathir tha deu te le kha tiang zong khan ka lo thang ve top ta ani lo chun adu apiang ka lo en kol kha chonin mani phei chonin ka en kol seng lo ni chu chonin khang ho kha hai
enge nam dang ti mai la abi kin vai ho phei chu ho tu te za lut tu za thiam lut tu phian ni ta ti chuanin an ho tu ka lo ni wang khanin ka thu soi chu an ngai poi mo nge ta min za bok ani mo vai ho zinga rong bol nom ve na em chu le advantage chalu tuk chu chon khan tiang ha lo kal zong zong te kha ka du enge khang kha advantage a lo la in ka soi kha chu an ngai thange nge don ti ka sia da wa khan achang hin meeting te ka nei puya kha tianga in khel ma thu soyang chi te kha tianga khan an ma ni encourage hei tur ang zo nga chi te pathian thu hi ka shil thina ni chu chonin kha tiang khan in advantage halu tu ka ni ta chonin tu na hianin pathian khongai na zara enge ra tha tak po ka lo mu to tu na hianin thalai te an nia ti khan an piang thara then tam tak chu piang thar po ka lo mu ve to la hemi sport kal tanga ka rong bol na hian chuanin amin lo shil le da na phei chuanin an khola ma te an huwa chuanin an ma ni min shil dan phei chuanin tuna chuan nang ma zara ka chung te zong zong pu an piang thar vek to a e baptisma pu hei kan chang to e chuanin chu mai ba ka athen te phei chuan kan khuwa hian lo zin la e baptisma te min lo chan tir te a nangma chan tir nge ka du te an ti khatiang khanin athen a phei chuanin enge khatiang ra thap tak ka lo mu to hemi sport kal tlang hianin ka lom ve theil tu ka gai ma po enge ka in chhir lawa ka football chol san poi achan chu football tho ka pathian in min man sakamo chuanin a purom vel to chuanin a then phei chu tu na hian apma tanga ka lo rong bol to ka rong bol na tanga pathian ina enge ati pian thar ka ti me ang chu khat liang te kha tu na poin an hming chu ka soi be khel longa national team a khel to te ISL a khel te poin ve nu ka tu nu thang in lom thu hi min lo shil ve thina enge keima bo ka lom ve lut tuk hemi wang po hian mo ka van tui pui che em ai rong bol chu khai min ti phora min chau zak boka i rong bol na ro pui ke tile mai tin tharau lama lo tin mai muwa tin an mani pokhi tai vok thaya ro pui ke tile mai i ani le ka zon them lo tong se ti ka lawa i footballer tu ngai san per han ti dai te ang i nakina kan advisor in adang ka churon zom ta setela ne footballer ra kan no pan lai tanga ka ngai san ber chu ka alani ase thiam ka ti ber chu ni chung lo ka ngai san ber ani karon zon chan po I chan kring do ke po ni chia ka ngai san ber thiam ro ka ti ber leng lo ba lo mo me kan advisor so mo mona eng po ti ro chan chin tra chu fil ro ma se baptisma ka chu chan tir lo la ka du ni ti kha kan sei du yeah tra khop mai pui ka ti khop mai rong bol dan ka soi ma sak du chu ma jara he channel hit khat thalai khat langwal kha en turin ka ti dona he series bi ka hi a career boy lutuk nun boy lutuk in minon bia aril ru ha chuang lawa ma se kal na tur he to lawa football thiam em mai ria ma se rong bol du sia ke poi a kong ko hu dan ka lo she big si lawa ma se pathian he na kan hla na pathian he na pathian ni kong chu aron tingil ze lang ti in kan trong try tok mai ka trong try pui tok mai chu pa chuan I tuna I thu soi zong kha an ngai tha nga pathian om pui na le dang ma pui tu tur I en kol sen lo tuna I ti ho kha ron en kol pui tur che poin lal pana ron ti thave mai then ti lai kha kan soi du chu wa zain chu pui le mai ti kha kan soi ma sa du ka zo na pakhat che ka zo che nga a pe nga om chuan ka ron zot non le che nga om lo chuan ma man ron langhal mai sela I tuna hian ma chop big in em hei ka zot zela zanin big a hi chu tun trum big a hi chon ka zot zela chu I tharuk atra kum khat vel immediate action plan kan tiang chi hi in em entina inaut isual dan tura te pathian thu isil dan tura te khatiang kha shera cha kom khop mai achan chu hemi mang hian clear to the point trong try na thu pui ten lo siam ve thina tin eng tin nge tran pui dan tur te po an lo ngai
ตัวเทียมเวทรีนั่นนี่จุลายชวนเองตุนหายไม่อีรองบอลนะมัดสบคาเชียดจ้าผมขบไปกลายเด็กกันจดเด่นเจเนี่ยตูนนายกันมัดสบนายไว้เวลาตูนนายเห็นกวัติลีขี้กันเคลเวดอนนี่จู่ดีซีดิวิชั่นจังเห็นอินเคลจันกันตุมตามาเสกันเคลจู่หุ่นได้ตัวมาเสให้มีโควิดเป็นเดมิกาวางเห็นอินอันส่วนมินบอสปอนสักเซลตาอันส่วนเซลตาตัวนั้นขัดหาร์เคลตัวรังอินมินกันอินบอสใส่แม็กบอกตาจวนอินจู่ไม่บ้าเห็นตัวนั้นเห็นอินน้าปังเล่จวลกุมสมปฐุมหน่วยลำฮีเอคาเดมีฮีคนที่กันดูตัวมาอาจารย์จู่เกี่ยมานี่นะคนวัดตุ่มโปนี่เราอินน้าปังโจกเขาเตเองอันนู้เล่ป้าเตเขาขานินเฮมีก็จริงกันเปกระจังเตกันอินเคลเตมินเราหัวจังเห็นอินจีรเวียนดูนี่จู่น้าปังเขาโจกินอันมานี่โจกินมินเราโจกันนี่ดูว่าจู่ตีไทยตัวน่ะเห็นตีไทยงั้นตีลังจนินปะเทียนรำที่อวันเจ้าเล่จวลโดนอวันเจ้าเล่จวลโดนเวโอตีกันไงตัวชินตาจู่ก็จากลุดตุกมาเสเองถกตู้ก็อินเดียเราไม่บักซุ่มเล่ไปให้มีเองฟุตบอลตัวน่ะคลับที่รินน่ะอินกันหันติชาวเวตตาจู่ตาเอกเดมีตีเล่ไปจนินเองมัมโมเล่ขัดเตียงซงค่ะเองกันเสียเทียมเวกเบงเจลซีง่ายบอลเตะง่ายขัดเตียงค่ะซีเนียร์ก็เอ็นโกลบอกว่าน้าปังเอ็นโกลเล่ตัวเขาจนินตัวน่ะเฮียนินก็อินได้ชีเราตาจู่หวังจนินนี่จีน่าก็สวยตัวอังคานินเฮงน้าปังเล่จวลเตพอเอ็นโกลไทยลังจนินจันจินชาเฮอันวันดงเล่นัสเล่จวลโดนเวโอตีกันไงตัวชินะก็จากไทยลุตัวมาเสตัวน่ะเห็นจู่นี่จู่กับมาชกปันเดียรินน่ะอินกันเตียงจู่ก็ตีมาเสตัวน่ะตักขี้จนกันละติไทยเจ้าเรามาเสกับมาลำหุ่นน่ะเห็นประเทศนี้มินบัวใส่สักโดนกับเชลว่าจู่มีจู่หากินก็เม็ดกากาประเทศใครประเทศนั่นนี่ตีไล่ข้ากันใส่ยังไงตอบการมาว่าการหุ่นวินันจะสำเร็จต่อเส้นอาทิตย์ละมานูปาลัมไปมีรันทรีตัวน่ะจนฟุตบอลเลอร์นี่แหละแต่เด็กไม่ที่เห็นก็คัลคอยตำละฟังอีรองบอลตาหน้าตานะอิมโมนังมารองบอลหน้าตานะอิมโมตรงใจนะนี่โมซุมไปนี่โมตัวน่ะจะพกขันใครรันเบรตเตลเซวะจุดตัดจนอินแค่ช่วงเขาเราวินหันสวยป๊อปไม่เตะเลยนี่รองบอลหน้าตานี่จนินอาการเสียเที่ยววังอินตรงใจปุยนะฮิจุกันมาหมวยแม่มาตัวนาริงทาร์กันในเฮาเตเลกันรองบอลน้ำเมกาเตโปเฮนินตรงใจปุยกันมาหมวยแม่มาจู่ไม่บักอัดดดเลยจนินลูกบุ้งสวมจ้างเนี่ยอีสวยน่าอสวยอย่างขานินบุเซงตัวอัตมเตเรงเนนถกตู้ละอันเคลมเสียอัดอย่างเดียวขานินตัวน่ะเห็นนินถกตู้ให้กันอินได้เราแม่มาน้าปังเขามินเราซ้อมบอกว่าจวนนินเฮมิคัวกาวตีคลับเทนขัดเท่าเตะแกเดมีตีเวลเทนมินเราซ้อมบอกว่าขัดอย่างขันไกมาอินเฮตากันอมหน้ากันคลับก็เอ็นก็หลังไอ้บอกเสียจู่หวังจนกันมาโมจู่ตรงใจนับเปียละมามิสิงไงปุยตู้ตัวไงไหมโถปุยตู้ที่กันมาโมแม่มาจู่หวังจนนินตัวน่ะเห็นนินโถปุยตู้ประคัดหมดตาหินในหลังจวนนินเฮงเตียงฮีน้าปังเตะกลับดังเตะแกเดมีดังเตะมินเราสวมน่ะเตะก็จริงเตะว่าเป็ดเตลไทยตาอีหลังจวนนินมาอัดโลกเลยจวลโดนตาจู่หวังจวนนินอัดถกตู้กันในเบลไทยน่ะตัวรินตรงใจปุยนะฮะกังไงมาจวนนินประคัดเลน่ะจวนนินป่วยหมอเบอร์จู่ก็ตีเราป่วยหมอเราเบอร์พวกก็สวยโดนเราจู่นักก็สวยป่วยหมอก็ตีด้านินรัวขายไปกินกับเราสวยดัวจวนนินอัดดดเลน่ะจวนนินเฮกเตียงรองรองบอลนะกันตีไทยโดนจนกันตีโดนจนซุ่มเล่ไปอมเงี้ยอาจารย์ตัวนักก็รองบอลนะที่จู่มิดเดิลคลาสเล่ขัดเทียมเตะชาลายเขาวันนี้บางเฮียนินอันมานี่มีหมู่ปัวเรทให้ลุดตัวก็อมจวนตีเตก็ไงตัวเช่นนี้จะไงไหมในเราลุดตัวก็อมจวนนี่เองติ้งไงมินไงยังเองติ้งไงมินไงสานทยังอันมีไงวายเขาไปจู่อันมีไงสานเราโตไปจู่เองต้านมันอันทุสวยไงทักไปลงสินค้าจู่หวังจนเฮลัยมุนารองบัวนะเองมุกตีเวดอนจวนนี่สังคลุงเดียวเล็กตีหิงไงทีนะจู่หวังจนมีดังเตตั้มเละจู่ว่าหีบไทยนะตัวขันเองสังคลุงเดียวเล็กตีค่ะก็ดูแบบที่นวางขานิน
enge rong bol na tan hian in academy po ka ma lo lo hong du don po ni la chumia chuanin jersey leina te ngaya ball leina te ngaya enge rong bol te na kan chuaka fair te ngaya in lo man ka tiang zong enge achang phei chon ka ngai tua pai lo thin zo ka ni chu kha tiang lama phei ka chon na se enge pathian income mo chu a hria enge tuna lo thlir tu te kal tang po hian pathian in na thok eng ti po ka ring ani khati khami pathum kha lo soi along ome ole tuna chuanin kan consultant te ka som le hal menga puma felan transe muana thu soi tang khanin enge a comment ding ngai thaila puma fela nie thil pathum vel han soi la ka soi ma in muana rong bol na hi ami malin ka tui pui zong tak le mi zong in kan tel ve theina kan pui theina rong bol na ni te pon kan sia chu wangin phurong ka tiani ama saperin arong bol dan hi adang daya ma se a effective ni asai to angkan khang ke kan ni ina an ngai thak ani ringot meni coach kan tiamo manager kan tiamo ani kan khang tiang kha football to hey any high stress game antia ril ru hi mangang de orang maya khang tiang lai han san sin tha tu khan ahun taka tu khan ringot meni tin khati khan atu na te khan san sin tha kha an try dar zela an chung po in sinaron soyang khan missionary kha siam to meni missionary factory siam ni ta ber mai chu tiang khobar bol chu nia ni chu wain kan tel ve ding hi ngai in ka sia tong try na in tin ni china soyang khan puitu amo moni hey club te academy te hen tiang te en kol tur chuan ni de ve khup hi ngai ni chu wangin kal thei kan ong chuan football thiam te kan result chu kan talent ta tin management thiam te mi lo hui khom thiam te tin doctor te tan po physiotherapy thiam ti te po khang thiam khan neu tam mai tin water boy thangin atel ve thei do ni hi chu wangin lo phot pui tai lama ni impact na arei thelon pon thum ka lo pueng se te po han ti ta ula kan thalai te athat pian keringa tin atopera asum from hin na veni sports chu kan thewanga achan chu soyang khan na lober te hi ni thei bi lova tin uniform pa ngai tak nei lo chuan kan ke kan atran viau thei lova tin thin lu tu rong bol na chin ing ka shelo kan lo sa pui me nga achan chu football hem poisa te tam sia tin ama po chani na hi achan sin thashil nuam ta kan don sun theinan che ve de to po nga ya in lo te po kha zim lu tu lo se ti thangin ge chon ta lo ngai to thena chu wangin asum mamo shim hi phutla nga tho khom tin karon ngien chewa tin heng ke muana model ti to mela muana mission model hi lo tang ve sup tengu kan na khan kan pui thelo pon min ti mu tu ni ro se min fui por tu ni ro se guitar thiam so guitar ten lo channel music khang kian khan hockey te basketball te a thei zel mai chu wangin muana model hi imang tang kai ro ti kha somna karan siam bokani along ome kan pastor unthara tun tum chu top kan kha thadon ne mai karil ruwa muanan vision te minhan shrit lai khan hil tok tok matin puma filan in biak na te pokhan reflection kan siam ve du chu sangi le pariat khan kovela miro pu mai rendi portion ti Carnegie Mellon University a computer thia mai kuthia chu athi ma chon the last lecture ti le khabu asiama tin le khabu siama chon tet to ka nge enga emokhan strong ani ta chuan an coach graham kha ron soilar khop maya an nuna kha coach ina na atho na kha chulai chu pathian trimi muana ringlo mi tehne na chanchin thashila coaching pe ina ati theina satur zia hi ka mutani rendia le khabu kha chuan pathian lampang kha asoilang tamlova amai ro chu zaina hian clear tu du tak in ma hian hei enge ni a theina zong lana pathian rong bolo ma chu wangin chu chuanin
Isua Krista ro puina le chanchin thadar zawnan coaching pechungin chanchin tha thrilatuma chulaya chuan kan soidua chu skills a oma ami hring a oma ala in dailova ti punanga yani dali chu Christian champer le sanga ati pun khan aman ro chu om to ati pung tu wa kha dali chu Krista kha an ma mo lai ta ka chu ni zaina hian lali chu Krista hian ikut lo chu kudang anei lova nang ma lo chu man ro tu dang anei lo wangin zaina hian itipung ve do lom ni tilaya kha karil ro challenge ron om na sa maya skills om tawa ami hring po oma tura hian dei lova chulai chun eng tiangin nge kan tran puyang eng tiangin nge he mission hi kan lo ti chak veang tilaya khan tun tuma hianin kan ril ru lo siamila pathian lo ronila trong try nan mamoa uma felana soyang khan resource an mamo takje jedani resource ti hian thil sang akai thei chungin sumle pai kan tin zon lo thei lova tin image amamo ni image that lo chuan kan soi thui lo kanga kha culture khan mi ten an heta klema mi chunglam pangdeu leka skills nei le mi talented le image tha nei lo chuan arong bolna hian athleng thui thei don lova chumi ni wang chuan in trong trai puina in tran puina zaina hian kan mamo tak zetani ti laia kha a kom tu ni maila ka tang talu tu ka alama kan tang hal deu oi mai nge tin kan khara nge talo me ole mona thalai tam tak poi chau chokin karing tun truma po hian avan lomom takem ikal zel tura irong bolna du sakna aliso Krista mingin rhyme and reason project so kan hlan mol cheni ti han kan saidua tin pakhat le chu fian real fakna hian miron thut pui nge la ka ti bok chuta chung ka som ngal chani ro se eng pori se ikal le zena tura du sakna kal ngal wal che in no puma felan sai tura ne chu kan som ngal te imona iron lang hi kan lo mani top min ha irong bol na kan thut pui bok cha voi thum ka soina ni ta ruakin kan kalti rong lo che a tuna hian clear tu te chan pui tu dang te ani ngai to chungin sum shoi tak zeta rhyme and reason mingin cheng sang thum kan han bo che a tin in khel thiam club liana khel ani po isua Krista zia le anuna tilanga tuna ti rongbol mek club liana khelin aping soi du lawa sang thumin na tran pui bok che a tin nurse fel lutuk delimi aim sa thok ngat main sang thumin na tran pui bok che a sang ko tu na hian pathian min kan hlan chenga bultan na ngoi sum ma shwaya lo ngai la kan tin tong chai na ha top don lo khalo shepok la chuan clear tu te lama tangin na sa taka tran pui na ron lut ka pe sei pui bok che ni pathianin thomonin mal somin shwai zel chero se amen kalom lu tupe tun episode ron lang kan missionary te hi trong china in emo sum fain emo puive itumem he video description a hian intiamna online form oma chu click hongla iril ruwa pathianin na athodan angzelin chanpuina iphak angto khanin tiam vet che form kan fill up zo hian rhyme and reason project lamin atulangin anron bo zuyang kan soi to angin koshana tholom kan tho sa potpeng lovin intiamna thar kan siam sham donya mona angkha thalai dang hi an om thengem engin mudan le puma felan sai ma sate thei lampang ai mai om se ka van tm ti lampang ka lo ngai to ni mo en tin nan hei mi zo te chu tik tak chang kan talented rawa nam dang ngai sa na bi takin trong kam moi lo se vai ho ngai sa nam tur tok te en tin nan music te lam te tin sports support te sang kan thiama tin hei fashion te pon yang cooking than hian hei an lo thiam lo mo khang tiang skill based mission te han ti tai la khang tiang mi han koi khoma training te han pe ka coaching te han pe ka khatia I so chanchin han shit kha mi hian an she fu thri lo te pon ni mera ke po khang tiang ai ti ha ka lo nei ngai mmb lo wa ma se thil ti thei tak practical tak
อันนี้เมลค่ะอีก็ตุยปุยคุกมาอ่ะทินทลายแต่พอก็ฟุยคุกมาค่ะเตียงละมาไงตัวขันนี่จีน่ารันสังก็หาจอกก็ลอมมิวสิกที่เตะกีตาร์เตะพอเบสิกก็จังการหันตีล็อกกลุ่มส่วนเตะปนเราเทเราปนให้คอร์สทักขัดคอร์สอังเตะปนให้คอร์สอุ่นเตะพอขันเริ่มจังข้าเจ็ดให้ดอนกันพาสตอร์เงี้ยตากันอีกทีละครั้งอัชาก็พูดอมินเงี้ยขัดยังมี innovative ก็ที่มาเริ่มเสียอักลมังเสียอินเริ่มจานนั่นละเทียมอังชีคำมิเจ้าทลายเห็นตั้มตะกันอมกระริงจงเขาแต่ตานส่วนนี้เจ้านะชัดตักนี้กับเสียตินให้ตาโอเฮียนสนับมิชชั่นบอร์ดหน่วยเฮียนินpolicy ข้ากันหันดีลเวมิวสิกสคูลข้ากันหันเดียตัวน่าเฮียนมิวสิกสคูลที่เฮียนกันจันเล่ดอนตัวให้กันละได้ตั้มโตแล้วมิวสิกอินสตูเมนต์ที่จงหาแต่พอส่วนนี้อัพหัวมันนี่ขัดยังทิลทาร์ข้ามีมาร์เก็ตรวกไลมาร์เก็ตเตียนมังเวทัยละข้ามีทิลรวกไลพัดจันจินทราจุกรอลเพชรตัวมาเงี้ยนี่challengingไม่มาเสียลิมไม่นี่doctor job satisfaction นั่นเดียสารเสียเขาเห็นนั่นในตั้มไม่มีอันใจเวรียนอันดำลายอันหูได้เห็นนั่นนะขัดยังอังคามัวนะพวกข้าน้ำหูเน่มกระริงชวนอันนู้นพวกติดกระริงทลายได้ป่วยนั่นอันเราเอ็นเวนี่ป่วยทลายดังป่วยแล้วลีส่วนนั้นลิมตะกร้อกันบอลชวนขัดยังอังสกิลสันได้ชวนนั้นรอน join เวสติค่ะก็ไงตัวน่าชวนอมไอ้มาไม่รู้ชวนอะไรออกมานี่กัน advisor ที่กันวันในครบเมย์ Rhyme and Reason Project ผู้มาเฟลให้กันลงทรีนอันนี้มุนไง experience ในอันนี้ข้าตัวน่ะแต่พอบอกกันหันสวยอันเรา experience เขาแรกตัวนี้ตีงเฮียนี่จังกายpastoral หุ่นทาระกันลงทรีนครบเมย์recording ไลน์เห็นกันใส่ดูนี่โฟนแต่ที่เรื่องอาจจะชนใส่เทมาเสียเฮลัยชันสิกันใส่ดูกันละเวทตัดแต่กันลงทรีนกันตีแกมา อาเมนจริงๆนี่พอให้กันสปุยเวรใช่ไหมมาพอให้กันเบลว่า advisor นี่กันที่ต้องไม่อ่ะที่อันนี้เท่าไม่นี่ข้ามเกี่ยวกับกันเจ็ดบางที่เนี่ยเฉลี่ยเดียววันละตัวนั้นชวนินตบนั่นลำกันเราไทยโดนตรงสุมีป้าชวนกันมิชชันนารีปฐุมเตะตัวจมารนินลันเตะโปรไฟล์ใครอินเอ็นเล็กพวกเตะตุนจุ่มเอพิโซดขนาดเจียงครบไหมเกี่ยมาปนในจีนคันทิลจิตทุ่มินมรันตกปะเทียนถูสิลดันจะช่างปฐุมกันตัวเทียมกันมิชชันนารีเตะรอนซัพพอร์ตตัวเฮียนรอนอินคารุ่งสุรอนเซบอดรอกันคอนซัลเทนต์เต้นนั่นรอนสวยตัวค่ะโดมตัวเต้นเทียมตะกี้นั่นรอนสวยตัวค่ะปะเทียนรำตามทอกเขาบอกเอพิโซดแรกไปกับกันยินหูเละเชื่อวังลงง่ายจังแรงละจะบิดช่วงจวนปะเทียนน้องปุยน่าหลงจังกันเจ้กันเราไหมmissionary หุ่นช่างช่างรองบอลเมกเตเละรองบอลตัวระเป็นสวัสดุเมกเตตันจันปุยน่าเองติดไล่ปุยนจันจินทรมีเชอร์โปรแกรมอาเฮียนอดีลเทเร่งอันนี้อันน้อยวิดีโอ description อาเฮียนดีลโนฟอร์มคลิกคอนไม่เทน่าออกมากันหัวโจลาวปัลอันนี้ปุยนคอมเมนต์ละมาRhyme and Reason Project Instagram page ละมาลิงก์ฮีดีลเทเร่งอันนี้จอมตู้ในเตเล่ก็ฉันก็ตั้งทอกตู้เต็นกันหูตู้เต็นอินโรนินดีลนะฮีกันเสียมชามโดนยา